Бу барагай хаялар. Тус коту, керебейлек, дойдуларын каккалан тураллар. Жокускайттан жаңа дери Тимир көлөндөн айнырга меңени чурапчыны тааттаны томпонун өңөлен, кыра улахан уолчааннар туаран жаңы каяларгар тияган. Остон юну кудды хиттен маннык жаңы каяларга бидде котан төһөдден тохта оховайдах эйфория нучалыттакка. Потом бу хама юддукер большой уолчаан ден привал. Карантула бутмантан тапалина чугаата. Олатта малдака төбла күлүш. Дикежек быйыл үйебер бастака өнөрөттөм жау херинен аянга. Хага мактая турабын. Бу икки өтөтөннени хырымда болдор бу каялар бун хаңаттан көрөр күлдүк хыргай. Көмүсчүттер терилтери Тапалинайттан кыыңы солу остол нюрун курдук оңорон айынньыттар абыраннылар. Сартан Жокускай тогой солугар сунтар таксистерин көрүстүбүт. Кинлер кайыхак үйэхэ жаңы Жокускай аян солунан төрдү сырыларын оңорбуттар. Быйыл хунтар таксистера хартаңынан сол телен кас тасыры оңордулар. Айылга төшөй бастага ун келиштим. Эдда сунтар Жокускай жаачым ойбуңгутта. Аска басаганна жебиттере разы басау дейш. Ман хантар ололор хартаңга ол ыңырталан мана хүрүнген. Икки оланын жабыт. Атын били неметеннек такыт. Олохто жон сиринен сукка хинен коракка тиебиттен астына букурдук кепсиллер. Бухунтар олтар хорсун олаттар япым багарабын. Ахан бегите исмандык условия бутгар да сол бут испитемет ухун улахан аян буллади. Хорсун жоннорнор ондук аянга турналар ондук услуга предоставляйдылар буллади. Это хыналары да удамыр оннотон эжиме маска бар бут хартантан. Үйэхэ жаңы кинигер көмүсчүттер базаларын кенне 2 соолунан тияган хартаңынан 600 такса километр, нелгехенден 562. Ото будойдуга хаңа бастыгытын хыджабын. Олох айылка тайын олох шуэбит. Каялара хөбүләтим. Онда бихиге бу хаттаңан энергиян келлибит. Где-то 600 километр эрген, онна бүле деревнелерин ол еттин бартын көрөн келлибит. Айылга керете манна үтүө жоно хотуга ол дейин үйэхэ жаңы ыңырар. Тускуана Горохова Кабельянова, үйэхэ жаңы.